marshals just issues na nara senate ingwitikia kwi wageragia kuuga kwi wakiri ndairu nyakiuga traffic marshals bau ibaretete onda na antu bamero bagwiritwe lakini kwina petition receiver county assembly ndikumetha ina aru akani goro it is today ya antu bamatatu baitata bakiuga traffic marshals bau ibarachokere barbarene na iba uteta muno iba kwenda county assembly batethia kiriro kira kiri Meru kirirwa iwana inchi bakeja kiri county assembly batethia nontu ngavana Meru ati kumbo batethia lakini ndienda kuuga nontu nwe ngavana Meru imurongo aikara akiaira ya mwana inchi thuru kameme kangi ite kameme TV enge yona na nyamantu jawe kuma January mwaka December na twokira ntuko ikonania 24 hours aikara akiaira ya antu ba Meru turenda kuuga atiri ngavana Meru ni murongo na muntu witanguge na impunity ikwithirwo tikia kwenda kwathikira gute sheria kwathikira na ndiuga nontu na kanire traffic marshals bau na traffic marshals bau nabo bari anda sisi ogwetwa Dickson munene tukamu serve right nontu tukamu serve right menya ngavana ugire twe no ntekuga twa mwinga tukamuputi to task tukamuputi to task nontu no mwana ntirachokia bwa gitonga kubu me anu mwene department ire deploy the traffic marshals ba wirigari na ngavana na abakanire riware kebere auga wati je mantu jau na tuothithaia but there is an officer responsible wetwa Dickson munene kinya county secretary na jawe nyawe tukamuputi to task njoke mbuge mantu ja gitonga kubu kesi yewe ne giterwe na gitonga kubu erigate na abaruga ina cio fake na court ni ethingatire mantu jau na gitonga ike baruga ciawe eja kwithira baruga ciaritiro fire onewe barachwa inge fake barekira ku ndakwira okora bura bwe county ne ni bodigaritie buru eja na baruga ciawe na kinya gi CV ciawe na ambi no ciandikite neja cio baruga ire athomete akwira anenkanira kotini koti auga baruga yu yathingata mwanka na aria athoma baruga yu ciai baruga sasawa na koti auga gitonga na chokwe ngugine na ariwe asare etithitwe thirikari county onto bura bondigaritie butoneka te Meru te Kenya butoneka ndiguru neje ntaigwa thirikari gwikia muritingo gikotini etete kurigiria ate gachoke ngugine buru ndiguru irombwa nandi na una nguge unie kiambia thero county secretary kinya twa muputi to task kiambia thero etite kotini amire mu Meru etite ibaraitanirwe ukaruru ingavana baraitanirwe ukaruru ngavana arita akathithia meya akogya kotini akwa matuje kotini jakarirwa akathithia bunge akogya kotini akwa matuje kotini jakarirwa kiambia thero na kumenya akorwa kiuria kiu next week gitonga kubu ni kino twabuti na maratasi awe sasawa ajukia kesi achokia court of appeal Nyeri kenda ejo kiuria kiu auga mantu je court jate arairwa lakini county tumba korani u ka county ri kioski mtu adide yora kenda kwenda kubuta mwana mtu karokire mubuta ukogya court I think we cannot go like that ni ukuga Mutembei gukareka ina national nyothikira mheshimiwa la kuga gukareka jeka kwina thina administration kwina inability iukarajeka governor ate kumenya imbiongwe ibati kwithirwa governorship kana ku govern the county nenkurikana president ntukwimwe kwira ugire kwina counties kwina governors batina ability batina capability be incompetent but tunajaribu so kujaribu kusaidia kadha president na kwenda hotel Meru nami naingera kiateka government that kiateka government no ito task force no ito Meru metropolitan utibie titwa lakini ukeja kwithirwa ku build capacity for some counties na winyani onkuromba senate itonyere kukeja kwithirwa at least kukeja kwina clause kia MCAs to petition the senate ikende nyabo bona kioto gya kuetagia kiateka government because it is not in the constitution i framework ithithagwa yatonya assembly igetagia tikirwa
So inya that clause in kuromba nantu assemblies ichibati kuona kwina inability ya governor bakadithia something from the assembly igeta to the senate yete akinya antu amwe kono governor aju na kwenda capacity building ikenda the national government babatumira officers ikenda at least county chumba kwendera. So in Meru ito antu beto bakaumia ninkuromba president wetu William Ruto ikenda thikira Meru kadhi MMS nije like yesterday uke na assembly uke ja kuthiro mantu chaja kiendera antu ipupu ina teeth to bite mieri ethatu ethira chokieni mantu ja senate kwa hiyo batu Meru nandi irikara jeka antu betu bakaethirwa mbechi itutuma from the Ciaca lakini mbechi itutumika kimwananchi na mwananchi thai atena barabara mwananchi atena sibitari personally go sibitari ndakite thai runogone maternity ne kirona ne ojurire lakini batarugura ngavana ndio karugure runogone maternity kadithi maternity indakire yojura ndio karugure mutharankari dispensary indakire yojura na tini nkake kwina lot of facilities twakire na ngavana kiraitu bio kuthiurunka matresiri mwananchi akenda matres na makopo antuenda services cha barabara enda ja sibitari ndio torugure no mirandi eje you ride on that na ntumbie che mwananchi cha sumikire na local base no kiwa no agre sibitari maternity uratia but kiripotire rumire kiri senate mantu ya kemsa beti uchokia shure no tubwa urikwebo para uremero ina randu 89.1 million ndiandawa ritire imwanka thai na uteme kati barona ya kurewa kwa mbeca hii but now nkiari na MCA chair wa finance ndani ya bunge ya county ya Meru Mheshimiwa Caleb ariwa kuringana na report Meru ni utumira in 4 days ni utumira milioni 10 cia fuel. How comes maybe thirikari ni utumira mbeca cia mauta milioni 10 in 4 days lakini mbeca cia dawa Meru ya kuthirwa yani boba leona mbeca cia transport cia fuel ichio njaga nkurukie cia dawa. I'm telling you this is a wake up call to all the people of Meru. Batu kintu kira kiengire kira itu kintu kita hospitali ukeja ochetha no gimo mwiri ki mwananchi ukwana you know peu gikwirama fair enough. Mheshimiwa Zendike kume noko do comment something kuma kiri mheshimiwa kiongozi lakini today niko karenda cabinet meeting ya governor Kawira na maabisa bawe mbonere barwe choketu ni deputy governor mutumanto ethingia eti musemoni barwe randikioro no reply awa kwina ange kwa na musemoni today but barwe DG arandikite atamitumire mitandaone but barwe reply ro ni county secretary ni otukuona iri mitandaone. Is this how maybe thirikari operate kana what is real happening? Kambuge mbere tuma gwa fuel inkwenda kwira mumeru ikeja kwithira fuel ntira ije ne gutumirwa milioni 10. That is chair of finance yeah. Lakini ndenda kuria mumeru atiri ikeja kwithirwa ngari 50 ngari 50 ikathingata na sikitie ng'ombe mwero iga neke no tufuere tutumirwa ya milioni na ng'ombe ra ikitwe ni ongiri thate ka ng'ombe kau no tunde murithio ng'ombe ndonere ng'ombe au ukigura ng'ombe mutembei ng'ombe au utimugura nkurukia ngiri 40 ng'ombe ngiri 40 ikwe na ngari 50 iringwe mbicha na baita TV ona kiumia kimwe ga mweri jumwe ende milioni 10 cia mwananchi wa Meru ciure nikie tumikuga thine ra twineo nie kwithira antu batikumenya ngugira bakurita buru na kinya bakanji solve county ndenda kwira Mumeru uju kinya bakanji solve county bakenga MCAs bau bai kubo the 69 bakeja bangi utira ugachinja no tumtura uko implementing ngugia thirikari utegwa kumba kuthithia MCA menya ngugia MCA gutega ura ngugia ikwai ikuitwa uri okurita mutoro kurima munde na getha tikumba kuri mari na igwo kumwete ngugia yotega koka thithia atia. So ndenda kuga that is the biggest problem na mono management iri guru aria o iri okuigwa wananchi bakiuga ibo bakuona baina thina ingwitikanira wananchi ibo baina thina beja kibaruga mbere mheshimiwa yatika kimangira baruga akwendo mongera ke auga please kare ki arafu ari governor nantu ini advice nyatumwa
gukeja kwithirwo urita ku launch ng'ombe na milioni 10 tafadhali mheshimiwa gavana muntu nathithia kantu kamwe gigwitwa transformative project ikwa kakandaracha karia karareka na kamugogo au ekira ndaracha injega iwi transformative project ni go transform from this situation to another na ntuonenkera the fish today ikabinyo otitete anto how to fish abanekera fishing line kwina thine nene gavana tafadhali barabo ukarahandhi hapo na ntu kuona in economic advisor wina bauba iba kuonia project nya flagship weto thithie project igutegeka ya tiga legacy yaku na ntu gutigindu batu thoko ewe mugutano tewire au that's a transformative project kakura mone irio kabinya kirito ya kaira nyakaburu I'm telling you kukeja kwithirwa woju utigintu akanenga ria tonga ng'ombe tonga akorerio buru utigintu what will ukaumara kyo kigita no thithite we gavana nichokere yaku tafadhali akwoneria mbeu mheshimiwa nchokire kiuria giakwa no kia kiuria kia deputy governor inyani bonere baruga mtandaone na ndona baruga iria deputy governor arandikire a nenkera county secretary nontu nuora gwitikia nuora mwandikirite baruga lakini baruga iria county secretary arandikirite deputy governor na deputy governor ainio nagwete itariki itironekana mitandaone lakini iria deputy governor aranenkanire atumanira ikirua county secretary nere mitandaone ndienda kuuga county secretary Meru no bisiewe batire kumenya what we call professional ethics nuntu kiri obisi kwigintu kira gitwa professional ethics baruga ci obisi itumaragwa mitandaone na tintu kwembere kwithira baruga ci obisi eu ya county secretary kana office ya governor wa Meru ikiumaragwa mitandaone kwina gintu kira gitwa professional ethics na ntukwira kiambia therwa kejare assembly kwa gwitetera tukamuria nikintu no muritanire baruga ci obisi ichumo ikinyo obisi gituma mitandaone nontu ku mbere maigo ciagira gitumi ikwagira obisi ira ukaritie gitumi nontu ogwe utisiri umba gwika ni umwe na atongera kagu kiongozi na nto igokara jako na muchedo na assembly please take this seriously nantu mtu wa gutonyinyo office na ikirwa Kenya School of Government itanora guita atumira mbia che mwananchi na no kwambire nande ku serve kana kukwaria manto jo bichi through social media tafadhali it is the high time ninkwira assembly nuki take their law ni ambire ti ne batu ni antu ba iboko no jo wati bati kwithra kada tena competence ne nyabutegere muratazi ja mbuga nyanga finance atene utibio yani igukarajeka antu mo brava duria we cronist to just to reward your people government yetetau ubati ocho antu baraba gutethia kingugi na ndijo una ndiko yani we siasa reply ya deputy governor ikwenda yonania kiantu ura deputy governor athuki deputy governor wa Meru athuri ura kathuri ura governor athuri ura antu ba 6 baringiri kura no unya deputy governor na naye gwetio it is the high time to demand it the deputy governor Reverend mheshimiwa Mutuma ikende nyawa hewe shima na assembly niyo hewe shima nikenda Meru yonde yumba gukaranthi methene yaraniria indi gukya kwithirwa ubwe county secretary kantu kanini chakawo kambia gwikira mitandaone no kuura riu deputy governor you are junior officer to him you are junior officer if you don't know that let me tell you that you are junior officer to the deputy governor. Wow. Take that. Wow. No, mheshimiwa Zandike katuguriki no tuba time but kwina kiuria kitumi yao deron kurie one question. Town nyingi cia Meru as we speak ite kudrone bench na antu bare ba kudroni. What is happening na toziba bukiriza alam? Ndenda kuga town ite kudhuraniwa garbage actually kinyeworo ndenkubwa nontuni karankubu indira igirwa antu bankubu bakiuga town ite kudhuraniwa garbage na ndithine ra twine ayo inene ni uconmanship bura bwe county ne Meru nontu ngugire thirikari buigwete kiritaga MUTEMBEI
irite gachwa wananchi bakamberia ku complain bakiuga MCA babui kurita ngugi eu na ndi nukumenya riria TV ira mbugire ikeja na antu yambirie kwira antu babu MCA wenu ubui kuthurania mate MCA wenu ubui kuthithia o MCA wenu ubui kuthithia o na MCA batena TV MCAs batena TV bwana Mutembei ka MCAs bakathithia atia no kuthithia ora tuthithagia no tukathithia kairi no ntundiuga atiri thirikari ge kuremwa ingugi bwana kiongozi utwira bwega atwira no ntu aritite riteja nguo ewu aritite riteja nguo kinya muntu akuma kiriniki ati kugita atia ati kumba kumenyera bwega ari gutanguo riri endelea gutanguo ura tukathithia bunene no uri no ntu na ndiri batu tu MCAs urenda tuthithia atia but I think no tu turacokere assembly tugategera mantu jau na tukathithia. Number 2 kinya tugetia statement as the members of the county assembly oni ndiuga na imbugita ja maingi tutinenkairwa itiretawa contempt impunity now whatever you want to call it in English ka Kimeru nio usually then ya county government ya Meru twaria tukerwa ni ura muntu aimwe kuru twaria tukerwa ngani ura tu muntu akari na ndindiri tukathithia urenda tuthithia atia tonga na ndi tu muntu ate athiuruke vile Mutembei betekiria kuongerega ntukanini kimanto ja kuthurania mati kwi kanyoni muntu arambirire atiri kwi muntu kanyoni muntu araugire mbecha cia kuthurania mati kana mbecha itio ki department nyingi no ategero u kwina capital flight mbechi imwe cia ire ibati gwita ngugi Meru ichietere kungi ku saidia anto how biuri atiri bete ile accounting yate diuga atiri imanto yakanyoni muntu nguga ukuigwa ukeja kwithirwa yani nya kuthurania mate yake kiongozi jati guthuranwa gintu kile kibati kuthurania the way ni department environment na development tia municipal kuo gukwanania kwina mantu jangi jaria nenya kuinya bodi mochi bunjitwe ira tiarega through the grapevine ku cooperate na mantu jangi jarario ankwenda kuga Meru becha irinya tutumira Nairobi cia Meru kana cia ire ibati kuthura yita kithi urunkangu Meru batu tu na lot of capital flight na itumiene na ironkuromba forensic audit ki department chonde ikiendeomba kuthithwa na inye ECC babati kuija na ntukwe mantu jareo kiongozi jate gwetania bwega otherwise ki parting shot ya kwa uni ankwira ntu betu ki ofisi yetu ya senator twina mibango mingi tuthiurunkite thaa ijuju twina whatever we are calling kama shinani green crabs tukathiurunka maskuru nyabarugura tukithithia nursery bed tukianda miti na ntubwa call ile ya president the clarion call ya 15 billion trees tukwenda kumenyera rĩera ikenda ura wangali mathaya ugire if you destroy nature will destroy you absolutely so ki wana itukwenda at least tutonya ki mashinani organized group ukumya munene okweta wa mashinani tutonya na ugu na rojo twinde the office will be in Chuka University. He is the chief guest. Rojo ki graduation ya Chuka University will be there. Tiro mheshimiwa please. Mheshimiwa zandika parting shot. Bwana ki parting shot ya kwa kampambe clarify Mumeru la kiongozi auga kwina capital flight na Mumeru nenda kwirwo bwega Kimeru woni urampomba kwira Mumeru ndenda kuga Meru no tukona ngugire mete kurito twina ageni baba ingi na ageni bau ibakwija muno nyinya goro inderera kwiba barejite na beja ibakwana katheti bati kwana bai batheri barija bakenjira katheti bakana katheti kwou ndenda kuga into bietu mono bite gintu kwona services ite kuoneka kwina ageni baba ingi turagire ageni baba ingi mono bakuma guntu gukwingi nya kwiba nkwire barari around igoro na no baranira katheti kwou Amiru betu bugatinda kumaka bona buti kuona services bumenya ageni bare bakuga bairinga etuma na ara kaja na ara iba kugagurwa muno na iba gukamata katheti ga karikima kwou kabukomeria atukomeria no ntu mwene njaere generasi akaurageni agatatwana twawe utibwa kuthithia nchoke mbuge uni urampenda kwira Mumeru my own parting shot now ndenda kwira Mumeru uni ndi chair ndi oversight then Meru County na Kinya County Assembly ya Meru
ndienda kuuga oversight tukaendelea nio kama kawaida. Actually very soon I'm launching season 2 ya oversight. Bete twetete kuthithiria thirikari county ya Meru serious oversight no kuigwa nkiuga kure antu tugaputi to task lazima watu wawajibike. Ndienda kuuga aritinguge especially baba ni na yojo especially Mutembei ward administrators utenguge bari taira wananchi nguge yao babangiru kuruma na mitandaone nguge ra nene baitane kuruma na mitandaone. We are also revisiting that nonto you still in department ya Dickson Munene batinda mitandaone utenguge baitaira wananchi sabatu iba utoruma mono na inya wananchi bangi ba baruma mono. So inkwenda kuuga thirikari ndenda kuuga we put this government again on notice. It is not over until it is over. Thank you very much. Sana. Thank you mheshimiwa kiongozi na tubuko na kanya kwea mheshimiwa Zendikia. Asante sana. Ewe mutegeri na tubuko doina batu nkwira akethia atyo we mutegeri kibindi kiki tito mubango yo aro siasa na ne atugura mantu yonde raya ukarika na tukwira ukaguthota ya ibwao then tebute mantu na yatabwetheka. It has been done and dusted. Thank you.